Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke ngizokucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke bengabe usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhasise-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole-ke namanye-ke amavidiyo-ke amashashane ey'ndaba-ke ezishisa phezu ngiyifaka-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke kuze ngingakuphotheli izindaba njengamanje ngakucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba kulethele lona-ke namhlanje-ke laphana abantu-ke bababaza-ke laphana-ke kutrenda-ke iposti-ke ya-baby mama-ke yomlisa-ke osedlulile-ke emhlabeni-ke odutshulwe amaphoyisa ngenkathi-ke zibambana-ke ngezihluthu-ke laphana-ke eNanda-ke laphana-ke lo mlisa-ke ngathi-ke wesolakala-ke kutholakala ukuthi-ke ubebandakanya emaceleni amaningi-ke okubulala-ke laphana-ke eNanda-ke. Le ntombazane-ke ibhale-ke yathi, "Awukodwa Somese mfethu, ngathi usazovuka ungishaye ngempama uthi bengeke ngikushaye. Inkinga yakho ukhuluma kakhulu la emlonyeni, uyavulela awuthuli Thando. Uthi nunu engafi, uthi makamfana, uthi mina nawe sofa sitshengane dali. Ngathi iphupho Thami. Yo, ngiyakholwa but angikholwa, angazi kuningi nje and kuyangisinda." Kusho-ke u-baby mama-ke wakhe lo mfana ubese eqhubeka-ke uThando futhi-ke wabhala wathi, "Ulale ngokuthula. Ngicela ube yidlozi elihle ezinganeni zakho nasemndenini wakho. Uhleli wazi ukuthi siyakuthanda, uyohlezi usezinhlizweni zethu. Ngiyakuthanda sithandwa sami." Wangithembisa wathi sofa sitshengane, waze wangitshinga bo kabuhlungu themba lami. Kulungile, sesiyobonana kwelizayo, angeke ngisakubeka amabala kakhulu ngoba vele angeke ngiphinde ngikubone. Washo-ke ifaka amakhanda-ke amaningi-ke lamakhanda-ke akhalayo-ke nohathi-ke abaphukile-ke laphana-ke inhliziyo-ke ey'phukile-ke laphana-ke kusho-ke u-baby mama. Abantu-ke bayakhuluma-ke bakhuluma-ke bathi zingaki izinto-ke abangayikhumbula-ke ngayo. Sengaze akhumbula ukuthi-ke ubemshaya ngoba uyasho laphana ukuthi-ke uzoyikhumbula-ke impama yakhe-ke laphana-ke. Kodwa-ke angifuni-ke mina-ke khuluma kakhulu, into nje ngicela ukuthi wena ungene kuma-comment section ubhale ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba-ke lolu-ke osekwenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje, akubizi imali kumahhala nje, ukhipha nesenti-ke elimnyama-ke leli khona uzokwazi phela ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiyifakela zona-ke kulona-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje.